د دما کو گرجی و آلوزی د نوبر روسیا و اوکراینا زیده دبن، اوکرانیین امریکی لباجار لوس آنجلس لیک جتاخن هر قربالغ کم دبن و به هجاندنا آلای اوکراینا و لبرخواکرنا جلوبرگین گونشوپیا اوکراینا خو پیشاندان کرن و پشتگیری خو جبو ولات خو نیشادان. Ми виступаємо проти російської. ام li dij dijminkarîya Rusyayê radwestîn. Propagandaya Rusyayê rewşa Ukrayna bi şêweke nerast nîşan dide. Ukrayna welatekî demokrat û aştîxwaz e. Ukrayna piştevaniya faşîzmê nake, piştevaniya aştiyê dike. اندامن جواکن دنجی تبلی خو پیشاندانا آلیگریه جبو اوکراینا بون، گو لتوانی، بلاروسی و گرجستانی بون. Ukrayna di heman rewşê da derbas dibe ku ve 3 sala Gurcistan têda ye. Ji ber vê yekê em hatîne vê derê da ku piştgiriya xweşk û birayên xwe bikin û bêjîne Amerîka ku pitir harîkarî û piştgiriya Ukrayna bike ji bo azadiya wê û li dij dagîrkariya Rusyayê rawestîn. هفولاتیان پشتوانی خو آنین زمان، هناجی بلیدانا هورنا عربین خو پشتگیری خو دربرین. Berî 8 salan Rusyayê hêrişî Ukrayna kirbû û niha amadekariyan dike ku dîsan hêriş bike. Her wisa hemî dizanin ku Rusya şerekî piralî dijî Ukrayna dimeşîne. Ne tenê dijî Ukraynayê, dijî Amerîka, hemî Ewropa û li seranserî cîhanê. li bajarokê Santa Monica jî bi dehan xelek derketin û piştevaniya xwe ji bo Ukrayna nîşadan û piştevaniya Washington ji bo Kiev. Civaka Ukrayna jî li parkê Balboa ku nêzîkî sedan kes bûn li hev hatin û xwepêşandanek aştiyê pêk anîn. Xwepêşanderên Wîlayeta Kalîfornîya dibêjin ku ew amade ne li ser berdewambûna xwepêşandanan heya Rûsya leşkerê xwe ji sinûrê Ukrayna vekişîne.